Kasang River Youth Welfare Organization mentah kasngi kala phak da kajing tho na kajing ujor so umati katan Unmet Husbandry and Veterinary uba ALHEC halo kar komlom khajna na niga by entry yiki kali kit siar ki bon shabar jalla kat kum gani shithi ka bala phak da kasang la ong bahaman barung sa kajalla mekhlaya ki kali mahadra double pick up kya man save life 4000 ka wikatrok badi ki trok pat da shimadu khandai 4000 tingka Badi akan pisah latap aka account number jakawi ka company ka prai kateng MS77 Corporation da ka basi lomba UGP number. Nagaleng jaka seng kala ongkam sungu persya haba shim khajna ne kisiar gi bon shabar namar kanne ka yarab. Ikene ngor kisiar gi bari boy district ba khamtap ka dor ka jongki. Ne ka ik ba ka seng ka penpau ba ka bu ka jingkli ka long. Nama hadim ba ka page bina ia ka jing trekam jaka ka company khamtam AU IFC code dapat pa bo di na ka jala Arunachal Pradesh ne ka nong ba itanagar. Kaseng ko ang lada kumni kamamot kini ka khajna ka basiu ki kali ke bona shabar. Kumnu ka lech kini ka company. Hatu ka jala ka yon ayam ka khajna na kini ka basim ne ki trok ki bona shabar. Le thu ba ka simit ki don da ki sma tali ki trok. Pada da khen ha basim na ka wi ka trok lai foja tingka ba khandai foja tingka. Kamamot aka sisi kala poi di ki polak tingka. Kaseng ko ang kani kalong ka babiang khana ba ka nyarap ya ka jala ka banyo khajna. Handai namar ba ya kani ka pisa la transfer sa ka Google Pay ka company ka manapo Arunachal Pradesh ka seng ka penpau ka jing lengo ba ka jing atatian la ka ne ka pisa karung ne ya maka account ne kali ne am sa khajna jong ka jala me khlaya ka seng shishu ka ong badian ka jing ujor jong ka ya ka jing trekam je da ka company bar khamtam ya ka jing pendrong ya ka ne ka pisa sen ka company MS77 Corporation naklen jo saka kala fasino ya ka ne ka bai khajna jong share sa ka GP number jong ba one shai khasandi ubolong president ja ka seng kinong di do share ba kamjuru so ba shai nang mukheng ubolong vice president so hadin mentah ba lalai banai sabunai kalau don kata gajing ujor akaba nakaliang ikun sing balang ako katan riboy kumga Confederation of Riboy People patui duwe ilami sakmat bon ujor habede bakajing krong khajna na ki kalitiksia gowan nabar delang habane ka juga bentah nakaliang ka megalia poultry association ro kalami sakmat ban kersyam dia kata jing krong khajna da katamat veterinary kabang lakot sa kalay po hajar hadu nai po hajar kawai ke kali kane ka jing kersyam ka jungki ni so nakalian dungi ro nakalian dari boy ni welfare organization ro ni so dei ban ai ka jing kersyam dia kata ka jing kersyam dia kata ka megalia poultry association habe dia kata ka jing ro khajna andre haka ban kong ban sukun sa dia haka ban kong nakalian ba Harsandi ba Marsan Harsandi bagi presiden jong gawe naki askon siari ba dido siar ia mis keman bandum ya ketika hajna henry naklian ini lagi sobe berkesan ya kata ke ba poultry askon dalam ba berkesan nomor ba kentiu dia katakan jingri siar dungiro kadon siar ba kitrai jela jungiro ka kiu pada nisim hajna nak tigi bana bardela Hendrai ke basulsi kalau ba iba ban yo ka jingsai ka beti kenapa mano bandum ni ketika pisah batsano ketika pisah kale lada ka pisah ka bakilum laipo hadu tundai po haja ka wei ka kali kis ya kale siya katana revenue dan ka plat ka ka sarkar jela ambut ba ni da kersan turai ketika jingdu kita nomor kan wala ita kayo dapat dong jela ka ni nomor tumbaki bon bijinya ki nakalian kuno hikayat tambah dia pulau baru bagi orang teman hapsu pressure pe lagi jingmi sabar dan bayar kun persat banyak fi persat na banta bagi ai bahok pulau ketuki andre mentapat ketum gajing lap ke sini hak bani pom lalu mereka kena pisah langsung GP saya katakan MS77 Corporation karena ke MS ngakuat mengkali nagatrat veterinary kan ka double 7 corporation nakalian dungi nilai dulu bahas ngi apa ini ka jingko ka jingujor ka dungi ya kan ka MS77 corporation apa ngipe ya ka account number jong ka MS double corporation apa ka HDFC bank apa ngipe ya kan ka account ka bajini di ba skill kan hajna ya skill ba GP sa kan ka account Bana bangi wat lembang tu
execute jong kade HDFC Bank jong kade ka Double Seven Corporation habang ipe yuni IFC Code kade sepo ka Itanaga mo umno from nang ne hapsiu sharu sate kane ka kalade ka kam bangsa ka ba sepe la mo aba ni lu ba hek na kalian ni om bangam dan dikti dia na semua lomo ba kat ka kenat ka bapai ke ne ka om ba kuin dan dikti dia aba kinti dia aba don kum kane ke from ka jana bale kim mujor na kalian dikti bale kim fatem dang sen haji ni hamus na muladab tang da ka basu yakran pun apdang way no ngelang mo da ka basu yakran pun habili tang ba khasan spa kan berpelai ibu kali ndai pasakiam tang daga ka ba yakran pun ndai kaneli matang iyo idon ki message ki ba la screenshot ki ba pa shani lu ba isiu syakani ka MS Double Seven Corporation ka ba ka akon number ka kade sapo Itanaga Arun Sapurde te halo kene nakalian ini kwa bansai de kwa ban kisai no bare na naga veterinary lemba minister ban nakalian jong minister ba kun sai yang lemba ka tingho lemba sekretari ban ai kisai halo kene ga ting kudo ni ni kersan lo ka ba ka confederation of river people ka ko ka lami sekmat ban yakun kersa kene Henry adu menta ya kabagi dan ya cekmat bat kaba kungsan ni kalong ba mikwa bantip ba menta hadir ba nila ujur ba ya kan ke MS do Instagram corporation menta ba ki hapsiu cash lene hapsiu GP ni direct shouting ba kampung presiden do tegi nomor dosiar uba bacan kasandi jaga GP de jogo ba website kasandi iba bagi ajisai baladani yo ajisai lasai ne lasisi kumut naglian duni musim kasimjam daga bangin jor ni kong daga FIR bat nilai keren lo bat legal advisor duni kumda bangin ya jadi ne kam hikmat lada kumal om menune balada kan ka pisah kale be saka kena revenue kan long saka jimut toy namta ga jela duni andre mata kum bangi kane ga jingkrong khajana kam semla lek chaka revenue bat kalale ban syaka pela jono sine Yo to bidan kijing bersai, lalu filam kisai kita ki go kita ki jipe. abai de baga jing sisa abai de baga jipe nagal yang nidon kato kanu tindi di ba kila screenshot jadi segi bagi sen jipe ba nila yo lagi di account number gitu tidon dia kabani sapa lang setilo nama tabani yo jadi kisaki Tapi yang ban ujur daga FIR lega ejahat mah. Sisa kisah saya kini bentar pin ai gini kijing ujur. Lah kalau saya polis ne saya yang bisa. to abai de ba kata pi balai ba bersahne balai ba bun bhagi bakwa banwan sari boy banwan tres por boy no hakating I jongi dari boy sa dambe kade ka basiso mo nadu ka rekariam iso ipa kade ka basiso sisa ba ngai iba kajing siso tambe isu de hatang kabanta ka rekariam iso ipa de kajing siso haji tambe aibro kala be beserkai nadu napo jorobat hatpo du por lumbingan lada tikpai hatpo riboy idon sisa sibun kita ki jinglum hajna be ai idon ki kot islam ko bala pen sisa ba napo diskonsul kim semo I guess ban peniyang ya ki cedget be ai hatpo bersurok ya ka ba la khang sipor la sipor henry menta ini kidang jai beteng kidang ya beteng nila ai ke jingujor sepo deputy commissioner jogo riboy henry ni penban kun kini kijingujor demi ya kini kambe an kim sem melatrikam satia hadu muta tenaga yang dungi teng ni sodu jingkermen abai dei bagi jingujor lada dei daga FIR ne lada dei daga jingujor dari jingto segi bor bahalor ne ni community bagane ke jingujor dungi saya ba head beri minister musimkia but
lada imsim kia ko ba kadi panmen hi kadon bertalang ko dinet habe di bagan di julun kana umjuru kajing ujor jungi kata kadi jinya nanti hi ngim la manlai jinya hi kom daga FIR siki saka tanat kulit bat kumangal ongi pi bangila ya keren bat di legal advisor jungi kumno banginya ini kam ada de bande sekutru ni banse namar ba ipa di ban syai no ipa ban syai lada de gabala lek siapa government isu movement de ban om bande siapa simet dari mut kam ingin saya persiang dilapat di bangnya apa ini pun te ba ban kan layol aba pila ignu nam bo bon shai ba dai gumo nung shim me gane ke pisala ko wazal par pila yo kli nam bon shai ba chano gale gane ke pisala Gede katakan, ba ni la persiang banyak keren, bawan saya, yang hospital jungi juga pun sistem, de yang dulu orang bayar dulu ya tahu wana po umran dari, dari vice president jungi, yang jong hospital gila itu bat mentah si panglo udang pun, bat lapun sisa ba mentah musim su saka MS7 hendai lah siukas bala pak baik ya ka GP siau presiden Joki ba wansai kasandi